Dili sa Balimampay a report damili fanra ti PNP kan LGU San Nicolas na balaygi mga idol at ti report. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nagbalin ang nabalaygi tinaangay adamili fanran ngayon dauluan da Police Captain Sigman Benigno, hepe ti PNP San Nicolas kan ni Mayor Edmar Vincent Bingbong Bunuan. Dito'y ang nagpartisipar, dagiti naruway ng empleyado ti gobyerno kan dagiti individual, manipod iti private sector. Nagyaman ni Police Captain Benigno kadagiti amin ang nakipartisipar, kati rinugyan dati pasken, babayan ti Zumba ken warm up, babayan iti Maysa analatak a gym. I'd like to thanks the local government unit of San Nicolas, headed by our Mayor, Honorable Edmar Vincent Bunuan, Pastor, and of course, my boss, Colonel Amador Piocho, Sir. Kaya ka-importante na ako, di kita runners tayo. For always supporting the San Nicolas Municipal Police Station, PNP. The proceed of this panran will be going to the procurement of our SAR and disaster response equipment po. So rest assured, mapupunta to sa inyong kapulisan and it will be a form part of our SAR inventory equipment. So with that, happy and safe run po sa ating lahat. Diyos na gina, may mga bigat yan. Dahita ti paset iti panagsarita ni Police Captain Sigman Benigno, kabayatan na kuna ni Alfred Caraang, a residente ti Barangay Bingaw sa Nicolas, Ilocos Norte, ket habi na iti agtartaray ken balaka dati publiko, arugyandan ti agtaray, gaputan na pintas daytoy iti bagbagi. Sir, naransak kasi new PR. Actually, passion ko pa ito, sir. Agtaray. So nabayag ang agtartarayan? 2 years. 2 years. So, asan sa importante na naging kalit, ito yung panagtaray? Ado sir, kasi first of all, sir, health. Okay. So, ang manot oras mo? 18 minutes and 36 Minutes, in just 5K. Okay, so ano't may advice mo ka naging tayo tataw na takaguro na naging kita dito maray? Consistent lang. And yeah. So, kayo mga bag, training kayo lang.